UDr Khehlelezi odume ngey'bongo ezithi intumandumane edume ezizweni dictionary zendaba zehlula imindeni ukhala ngokuthi impilo ayihambi kahle uma kungekho umuntu okuzondayo. Lo mfundisi ojwayele ukugila izimanga ohola ibandla lezayoni elibizwa ngesithelo sikaJehova uyicelelile ukuthi ucela abantu bemzonde ukuze izinto zizohamba kahle ukuze ezo-enjoya impilo kubonakala ukuthi uwenzani. Usikhumbuze isisho esesiZulu esithi impilo imnandi ngezitha. Abalandeli bakhe uDr Khehlelezi bamvumelile kule nto yokade yisho nakuba beyisho sakudlala kodwa bayithathe serious ngoba bayamazi ukuthi uwumlomo ongathethi imanga. Yazi khona into abantu abangayinaki mina ngiyibonile futhi ngiyibonile wangempela. Hayi bo. Naku kungaphileki ngaphandle kwezitha. Guys, akuphileki ngaphandle kwezitha sengicabangile. Ngizonde. Angidli kini, ngena umngane wakho angicela lutho kuwena. Uma ungizonda wenza ngibone ukuthi ngiserious